Ngvom khom YouTube channel a kalu lom chewa tuntumatan hian Missionary Day lo om tran dan ti Reverend Dr. Ral to nga Chairman Gospel Centenary sanga ko somko pali thuziak kan chiarin kan ngai thla ho do na ko ran in be na lamata na ti ani lem lova ngai thla pe le ngai thla man ten in lo ngai thla ka no ngai tu tan kan nun sap chuak ani ko ngai takin subscribe like le comment te kha tam thiang berlo ti zel turin kan in som ani Missionary Day hi ko ran hoten voi somthum pakhat lai kan lo mang taring mai Mizoram sarkarin chuti ni holiday atan min pon saka ko ran hoten ursun tak le lim takin kan mang thin pathian biakin khom zai khom le roi the na te nein kan la mang thei zel hi alom om tak zetani voi somthum pakhat ti hi han chu thian voi som ni pakwa turni om takani nge om je ka rebik chi alo le tunlai hian WhatsApp lama mi then khatten thil om zia hrechiang chi lem lovin Missionary Day ti hi Baptist Church of Mizoram soisel na manru amangin thu an vor dar deuh ni in riat ani heni hi Baptist ko ran Paul bik le Paul dangte ta na man pui theilo ni nan soya January ni som pakhat Missionary Day tia ming thlak tu le Paul dangte rot na trom pui du lova January ni som pakhat chanchin thalo thlen ni atana mantum lui tlat tangte po in min soi ni in riat ani bok henga wangte hian Missionary Day ti lo om tran dan te aming wo ani dan te ko ran hoten lungro te ka chanchin thalo thlen ni lom tura thuan ti tluk dan le Mizo Christian te tan apoi mo je te hi han tarlan ka tum ani ziek tu hi thuwa tang hian Baptist pastor ninge ina langani BCM thurel dan Baptist Church of Mizoram General Committee meeting no zani som pali dated March ni ni sang khazako samret pasari chuan Mizo tong zieka min da saka zirna bul min tum saktu zo sap ma saber pu buang le sa pu paten aizol an lo lu ni hi zo fa ten an chunga kan lom na Engtinnge le an ma ni hriat ringnan January ni som pakhat hi Mizoram puma sarkar chuti ya puang turin nge nila hei hi assembly thu ani awangin assembly a thlen ni se Mizoram Presbyterian ko ran nen tangtlang ati ni se atia tichuan he thu che hi BCM assembly March nili atangani kwa sang hazako somriat pasare na ya chuan soi ho ania alo lu dan ang che hin rem ti tlan ani ta ani January ni som pakhat hi aizol an lu ni anga hriat na om ani mai theya engpo ni se Mizoram an thlen ni January ni som pakhat sang hazare somko pali hi chuti ni atana pontir an tumchu ani January ni som pakhat Missionary Day bu ani dan Mizoram sarkara chuan ko ran chuan dilna chu a the lut tangeya Mizoram Presbyterian ko ran po in dilna hi an the lut nge in rin om ti chuan sarkarin a ngai tua alo phal sakta ani sarkar chanchin bu the Mizoram Gazette Extraordinary published by authority volume somle pasari aizol Monday Nithum thlasom sang khazako samriat pariat asbina 11 SE 1910 isu no za som pathum chuan sang khazako samriat pakwa kuma sarkar chuti ni chungchang a hetiangin notification a siam ngala no F23012/3/87 das GAD /55 the 3rd October 1988 Mizoram Gazette a chuti li sa hetiang hian je kani pakhatna New Year's Festival pani na New Year Festival ni ni thlakhat sang zako samret pakwa polku thlamun day pani na Missionary Day ni som pakhat thlakhat sang zako samret pakwa polku thlai Eunice Day pathumna Republic Day ni somni paruk thlakhat sang zako samret pakwa polku thla Thursday chutiang zelin Mizoram Gazette a hingziak tu signatory hi Pulal Khama Chief Secretary to the Government of Mizoram ti ani tichuan sang zako samret pakwa January atang chuan he ni hilim takin vo in thlengin ko ran hoten kan lo mangta zelani he chuti ni hi min pezel tura dilna heti hunlaya aizola BCM Associate General Secretary Reverend Silom Sanga late chuan amarem hriat na le bengwarna in sarkar hne na lom thu sei pa in sang hazako somko apo he chuti ni hi holiday lisa tel turin alo thlen bok ti hriat ani letter no AC/3/89/16 date tet aizol
ni somni pasri tharuk sang ko samret pakwa ako pi po anoi mi te na hena pe bok pulian suma minister in charge GADN SAD Mizoram Aizol senior executive secretary Mizoram Sinat Aizol le general secretary Baptist Church of Mizoram Serkon Missionary Day ti ming hi kaushan phu ani lawa sarkar phu ani kaushan pani te khan sarkar ne na January ni som pakhat chuti ni apuang tura kan dil na khan he chuti ming tur hi kan phu ran lawa hei hi sarkar ho tu te phu ani sarkar holiday list kan hmuwa khan he tiang hian lo chuak ta a keini point kan threlok bik chuang lo ti chuan kaushan point engma sui selna nei lovin lom takin kan hmang ta zela ti danglam tir tumna po kan nei chuang lo chanchin thalo thlen ni January ni som pakhat le Missionary Day hi thil thumun ani Mizoram Baptist kaushan le Mizoram Presbyterian kaushan te chuan January ni som pakhat sang khazare somko pali hi Mizorama chanchin thalo thlen ni ya kan pom ve dai to a kan kaushan din tran nan po kan hmang ve ani hemi kan poma wang hian chanchin thalo thlen kum som nga na po sang khazako somli pali ya kan lom du na kum za na a po sang khazako somko pali January ni som pakhata kan lom dun le bok kaushan pani te thinlunga hian January ni som pakhat hi chanchin thalo thlen ni ti hi ding hetle to sarkarin he ni Missionary Day tia ron pon po hian chanchin thalo thlen ni ti nen thil thumun renga kan nga ya kan hmang halani January ni som pakhat hi pu bong le sa pu pa lo thlen ni chu ani nge ya ma se chanchin thalo thlen ni ti hian kan ril ru alu zawk ma ani an sarkar hian chuti min pe ka duwa chanchin tharon thlen tu te Pioneer Missionary pu buang le sa pu palo thlen ni ani boxia chu wangin a hminga hian Missionary Day ti in an wo ta jok po ani mai the Missionary Day ti hian chanchin thalo thlen ni hi hli atura po kan ngai lawa a hli angai po in ka ring lo kaushan ho te chu a hminga hian kan boi lawa thil in kalpo ni in kan threlem lo Missionary te an lo lu ni kha chanchin thalo lu ni ani ve ngal mai ani mana tangin kaushan ho te ril ruwa Missionary Day ti le chanchin thalo thlen ni hi thil thumun ni in kan nga ya then ran tumna po a om chuang lo lom thu Mizoram sarkarin kaushan ho te dil na ngai poimo a Mizorama Pioneer Missionary ten kan ram le namta na ro hlu tak mai min hnu chi riat ring nan le an mani chunga kan lom na entir na na voin thlenga chuti min la pon sakzel te hi alom oma an chunga hian kaushan ho te kan lom tak zeta kan la lom zelani kaushan ho te ngai poimo ram hroi tu kan nei thin hi kan van nei tak zet ani hei hi pathian lom zong ani nge inarin oma an pek chhun zom zel po hi kaushan ho te du dan le tong trai na po ani chanchin thalo thlen ni hi kaushan ho ten an lom to thin soi to angin simle mar kaushan te chuan January ni som pakhat sang hazare somko pali hi Mizorama chanchin tha thlen ni atan kan pom thlapa alom na po hetiangin kan lo nei ho to thin kum sang hazako somli pali ya khan chanchin tha zubli ro pui takalomani Reverend Liang Khai chun hetiangin a ziak kum sang hazako somli pali hi Mizorama chanchin thalo thlen kum som nga na alo nia chu wangin chanchin tha zubili kan tia aram pum pui hian mani mun thewa kan sera hemi kum hian kan hlim hle mai in tinin zubili tholo matan cheng khat theu tho tur kan tia chumi mun thuma mun khat tol chunga tan kan hmanga mun ni chu mun puya kan the khoma cheng sang khajan hi somko pakwa atlinga assembly in ram thar tholo ma omse antita a hemi sang khazako somli pali kum February tha dor pui biakina Jubilee Assembly kan neya kha sirma tangin pastor pani le phai tol mi pakhatin min man puya salvation ho to torot nen dor pui biakina tanga thingpui huan tlang lungphun na kan han pan dur mai chu nuam kan ti te e kum som nga chungin marchana Christian singre janga somriat pali kan ni ti in dolai ni ma se Jubilee lom hi an hlim hle ani Reverend Liang Khaya Mizo Chanchin LTL publication sang ni le som pakhat page zani pasari Mizoram chimlama po baptist ko rana ro pui takalomani Reverend Dr. CL minga chun hetiangin a soi chimbial ko ran le marbial ko ranin gospel Jubilee intro ma an mangkop chu thil ro pui takani Joseph Masaber pu buang le sa pu paten Mizoram an lo lu ni January ni som pakhat sanghazare somko pali atanga kumsom nga na chu Mizoram Gospel Jubilee lomnania tan ruat ani chimle mara ko rante theito pinanin buat saya
ramri bullo ka japan ralian omma se pathian ven himna hnuaya chanchin tha zubili an mang theiani kumsang hako somli pathum bula tangin zubili tan ani mi thinlunga akhata ti tui bera an mang zubili ti hlotlin tumle gol herengin thupuya tan zoram tlona krista lolal rose ti thlanani Jubilee don zana tlang tina meide tani he Jubilee tholom tlingkho matang hian baptist ko ran chuan pathian thu zirna Jubilee Bible School adin ta ani tin CL minga Mizoram Baptist ko ran chanchin Baptist Printing Press serkon sangni pathum page za sompak rukatanga za sompakwa Zonurni sompakhat sanga ko somko palia chanchin thalo thlen kumzana Gospel Centenary kan lom hole hipo hi Baptist Church of Mizoram le Mizoram Presbyterian ko ran te chuan lim takin a hu havin rampum huapin kan lom le ani BCM Assembly sangha ko somriat pangaru rel na chuan hetiangin a soi centenary man thu sangha ko somko pali hi Mizorama chanchin tha alo thlen na champha vui zana ani Mizoram Presbyterian ko ran chuan lom atuma keini po lo ngai to ve turin min ron soma executive committee ina ngai to hnu in assembly a soi howatan aron thlenani Mizoram Presbyterian ko ran ten loman tumdan sinot palai ten he na takin kan ngai thabok soiho nu in he kumza tlin na hilom venge lom venge ila atula piang general committee in lo ngai toro se ti ani Zoram Baptist ko ran assembly minute sang ko somret panga assembly executive committee thu te no riat page 8 centenary lom dan tura ko ran pani ten lungrol takin thil angkim kan ti hawa MPC lamin thupuya mai chama mi chu mit turani loti anniya BCM in Isu Krista chu leile vanlal berani ti kan manga marlam ko shanti huapin an nilamin program an siama ke nilamin simlama ko shanti huapin kan siam boka thute po kanin soitir ve ani heti laya Mizoram Chief Minister Pulal Thanhola point heti anga hu hawa lom turin thuron thatak min pe a kan ti pui tlingta a ama point min ron man pui ani tutena mo BCM in January ni som pakhathi lom ani lo chuan kan in lai chin nei na turang an ti ang zonga thu the dar hi thu bil chen dol lo le in ti mol phau tum na mai ni in alang January ni som pakhat sang hazare somko pali ko ran din tran ni atan pomani pu buang le sa pu paten chanchin thril tura Mizoram leilung an ron ra ni sai rang an thlen ni January ni som pakhat sang hazare somko pali hi BCM chuan Gospel Centenary kan lom ma lok khan Centenary Committee in ngun taka ngai tu nuin BCM din tran ni atan alo pom to a General Committee a po sei ho na ni ani Centenary Committee thurel kha assembly a pompui ngai kherlovin abo zuya ti puitlin thei khachu ti puitlin ngal zelani anni pani khan Mizorama lutuma silchara anomlai point Mizo tongzir pa in Mizo then khatte pathian thuan ril thin ti hriatani arthing tona mitir teni ma se BMS in an soma Mizorama anlo tho to na service zong an pom sak veka BMS Missionary ni in sanga joko pathuma Mizoram chimlama anolu tleta ani aizola kumni an omchungin pathian biakin andina October ni ruksang hazare somko panga a pathian biakin khom an nei tana October ni somparuk sang hazare somko panga a pathian thu zirna an nei tan ngal bok April ni somni pakhat sang hazare somko panga a Mizo Charles lok book atanga alandanin pek somthum panhina April ni somni panga sang hazare somko palia sa pupa hian khasi Christian pakhat roising Christian hnung tol thin ma se sulsima kir le chu baptisma achantira lalpa zanri akil hona annei heta hian sahan roi le anglo khasi pakhat Mr Dun an oma anwain mi panga anni aizola an omchunga an na tho ten hian aro pui hle a chu wangin Mizoram an thlen ni ko ran din tan nia pom hi aphu hle ani tunlai huna kan ti dan nen hian khaikin wak chi po ani lo January ni som pakhat sang hazare somko pali hi kan unaw Presbyterian ko san PCI te point ko ran din tan ni an lo pom vele ta ani Missionary Day Mizo zong te tan ani Reverend Dr Zaire Makhan Centenary hi Mizo te tan ani ti thupui mangin hetiangin aziaka January ni som pakhat sang hazako somko pali kha kan rama chanchin tha hril tura Missionary pani pubong le sa pu patin Mizoram leilung an ron ram sak atanga kumza chi ani Wales Missionary pakhat chuan chanchin tha aron hril to ngeya ma se a hole tamaya pubong atelo thlen ni hi kan rama chanchin tha cham reng tura alo thlen ni a kan ring bok ti in na soi lomna lui pui gospel koskui centennial souvenir sang ni som pakwa
BCM Publication Board Serkon page 124 Kaushan hautin surkara chuti kan dilna chan kha pioneer missionary ten mizo tong horop AOB min siam saka keimani tong nge in lekha kanzerin kan lo ziak theita a mizo literature lo pian chuna bul alo nita a emi ba ka hian mizo tong grammar bu le dictionary te po min siam sak zela chanchin thabuthum le tirkau te thil ti po mizo tong in min le lin sak boka mizo te tan le khazirna school min din sak le ta zela heminia hian thil tha mi ron thlen tu te hi kan hriat ringna le an hnena lom thu kan soi ve na kan tilan hi an phu ve ngoi ngoi ani missionary day hi kaushan malta bik po ani lawa ani dan tak tura chon mizo kaushan zong tan ani an thil tharon ti hi zo fa te zong tan ani a hlu em ema tong dangin min obbe mai na tura tanga chan chuana ani theinghil phalchi rual ani lo kong tin renga mason na turlung phum min ron phum sak tu te anni bible point hetiang mi hi hring turle anrin dan te zir turin min thilani kha hebrai bung som pathum chang sari heng thil zong ro thlen tir tu chu pathian ani chon mi zong chandama oma le thu tak hria adua athin urna tuar turni lovin a chandamna muturin zofa te hi min lo ruat lok to ani timuthoi thon khat bung ni chang ni torsel nani ka thon khat bung a chang kwa ama kan fakle kan choi moina le a hnena lom thu kan soina hun poimo tak ani ho mizorama ko ran zong te hian he ni hi hlim takin ilom tlang dial ang u aming hi kan lom chan po ani lova mizo nampum puita na namro hlutak minron siam sakhi he ni kan lom chan ber chu ani ti hrengang ang u lalpa chu fakin omzel ro se mana khan thim in nia tu nai ro chon lalpa chon eng in lo ni ta khi lalpa lom zong enge ni ti fi in eng fa ti angin omro u FSC bunga changriat ole khati zong kha missionary day chungchanga reverend rector ral tonga thuziak kan ron tarlan thei chu ania tira kan soi to ang khan he thil hi ko ran in beina na ta na ti nilem lovin hun laia chin chu ka thil hretu ziak kan ron tarlang ani